بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا الله تعالى مصنف رحمه الله تعالى الله مرازı olsun أبو الإخلاص الشرنبلالي رحمه الله تعالى الله تعالى bu kişinin ilmini bizge paydalı kılsın iki dünyada. Bugünkü sabağımız vitir babına geldik. Vitir babı jana'nın hükümdörü. Vitir bizden mazhabimizde vacip, yani vitir vacip değilit. Yani vacip namazlarga kiret. Uşul jağı özgöçö uşul vitir degen öz negize tak degen maany bildiret. Oşonduktan 3 rekat okulat, 3 rekat okulup, yani uşul tak bolgondugu üçin uşul vitir dep atalat negize. Bizden mazhabda Abu Hanife rahmetullahi aleyh'in köz karashında bu vacip namazlarını eseptenет. Jana je bolbosun farz amali dep de atalat bunu. Yani farz amali. İ'tiqadi emas, yani farz amali bolup eseptenet negize. Bu şu 3 rekatni bir salam menen bitirebиz. Yani 3 rekat okuyuz, akırında bir salam berебиz. Oşu 2 rekat okandan keyin attahiyatga oturup, andan keyin turup 1 rekat okup keyin salam berебиz. Negizge ошол vitir namaz kanday kılıp okulat? Hanafi mazhabında kanday kılsak to'g'ri bo'ladi? İnşallah bugungi sabag'imizda bilib olamiz, Xudoyim buyursa. Al vitru vacibun. Vitir vacip ekan. Yani bizden mazhabda vacip bo'ladi. Wa huwa 3 rak'atin bi taslimatin. Al 3 rekat ekan. Yani vitir 3 rekat bo'ladi. Bir salam menen bo'ladi ekan. Sebebi Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem 3 rekatni bir salam menen o'qigan. Şonduktan 3 rekatni bir salam menen okuyuz. Ve yaqra'u fi kulli rak'atin minhu al-Fatihata ve suratan. Jana alır vitirden her bir rekatinde Fatihani okuyuz. Jana bir sure zam sura qılabız. Qanday sure okusak dagı bolat? Biroq oşol Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem ko'rib oşol birinchi rekatga Sabbih ismi robbikal a'la surasini zam sura qilgan ekan. Ikkinchi rekatida Qul ya ayyuhal kafirun Kafirun surasini zam sura qilgan ekan. Uchinchi rekatida Qul huvallohu ahad surasini zam sura qilib kelgan ekan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Oşol rukudan murda qunut qilgan ekan. Zam sura qilgandan keyin oşol Qul huvallohni o'qib, andan keyin qo'lini ko'tarib, andan keyin qunut duosini o'qishgan. Yana bir rivayette Qul huvallohni o'qib, andan keyin muavvazataynda, yani Qul a'udhu bi robbil falaq bilan Qul a'udhu bi robbin nasda payg'ambarimiz zam sura qilganligi chiqadi. Jana o'sha ikki hadisga amal qilib, keyda o'shul hozirgi Qul huvalloh bilan Qul a'udhu bi robbil falaq, Qul a'udhu bi robbin nas zam sura qilsak bo'ladi. Je bo'lsam, qolgan anday al suralarni bilbesak, qolgan suralarni zam sura qilsak bo'laveradi. Bo'lgani, agar o'shul suralarni bila turgan bo'lsak, Peygamberimizga ihtidaan, Peygamberimizga erchib ushul suralarni qila turgan bo'lsak, savobi ko'proq bo'ladi inshaalloh biiznillah. Wa yajlisu ala ra'sil uliyayn minhu. Jana 2 rekat o'qib bitgandan keyin 2 rekatni attahiyatga o'tiramiz. Attahiyatni o'qiymiz 2 rekat bitgandan keyin. Wa yaqtasiru ala at-tashahhud. Attahiyatni o'zini o'qiymizdagi 3-chi rekatga turib ketamiz. Wa la yastaftihu 'inda qiyamihi lis-salisa. 3-chi rekatga turganda Subhanakallohumma o'qiymiz. Yani 3-chi rekat o'z-o'zidan boyagi sunnat namoz o'qiganda 3-chi rekatga turamizdaги alhamduni o'qib zam surani boshlab ketaveramiz. Wa iza faraga min qira'ati surati fiha, yani o'sha 3-chi rekatdan zam surasini bitirgandan keyin rafa'a yadayhi hiza'a uznayhi, qo'lini qulog'ining tushuna ko'tarayotgan. Yani zam surani bitganimizdan keyin Qul huvallohu ahad o'qib bitganimizdan keyin, misol zam surani Qul huvallohu ahad zam sura qilsak, bitirgandan keyin Allohu akbar deb qo'limizni quloqning tushuna ko'taramizdagi, yana qo'limizni baylaymiz. Baylab, o'sha quloqni ko'tarib takbir aytib Allohu akbar deb keyin qo'limizni baylagandan keyin qonata qoiman o'sha turgan ahvolimizda takbirdan keyin qunut duosini o'qiymiz. Qabla ar-ruku'i fi jami'i sana. Jana bizda bardiq o'sha vaqtda rukudan murda bo'ladi. Yani qunut duosi rukudan oldin bo'ladi. Endi ruku qiluvdan murda, yani zam surani bitirganimizdan keyin, zam sura qilganimizdan keyin qo'limizni ko'taramizdaги qunut duosini o'qib, keyin rukuga ketamiz bizning mazhabda. Wala yaqnutu fi ghayril vitri. Vitr namozidan boshqa uchurda qunut duosini o'qib aytganmiz. Bizda o'shul qunut duosi vitr namozida g'ana o'qiladi.
витр намазында гана окулат жана рүкүйдөн алдын болуш керек. Ошол туурасы ошол. Себеби кээ бир мазхабта, Шафиий мазхабта ошол багымдат намазда дагы кунут дуасы окулат. Бизде ал мансух болгон. Себеби Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам кээ бир учурларда ошондой багымдатта дагы кээ бир урууларга ошол багымдатта кээ бир карыларды өлтүргөндүгү үчүн ошол багымдатта кунут дуасын окуп алардын зиянына бир дуа кылгандыгы үчүн ал болгон. Бирок ал мансух болуп кеткен. Ошондуктан бизде витр важип, ошо витр намазында гана окулат, башка намаздарыбызда окубайбыз негизи. Бирок кээ бир алымдарыбыз ошондой бир назила болуп кала турган болсо, мусулмандарга ушундай бир абал келип кала турган болсо, бир кыйынчылык абал, азыркындай өткөн, Кудай сактасын, бардыгыбыз ушундай оорулардан, бир азыркы коронавируска окшогон, же болбосо ушундай бир бале апаттар келип кала турган болсо, кыйын абалга түшүп кала турган болсо, башка намаздарда дагы же бир мусулмандарга башка бир душмандар кол сала турган болсо, бир кыйын абалда калсак, ошондо башка намаздарда дагы ошол кунут дуасын окуп Аллахтан жардам сурасак болот деген алымдарыбыз бар негизи. Ал ушундай абалга эле чектелет. Андай абал болбосо, ошол биз витр важип деле, витр намазында гана окуйт экенбиз негизи. Wal kunutu ma'anahu ad-du'a. Yani kunut деген өзү эмне деген? Kunut деген анын мааниси дуа. Анын мааниси дуа болот. Kunuttun ma'nisi duo bo'ladi. Va huwa, yani qunut deb biz qaysi qunutni, qaysi duoni qilishimiz kerak? O'sha vitr vojibda, vitr namozida o'sha qunut duosi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan qunut duosi bor. Biz o'shani negizi boshqa bir rivoyatlarda kelgan, boshqa duolarda aytilgan negizi. Biroq biz bu yerda ixtiyor qilgan eng yaxshi duo o'sha Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning duosini qilamiz. Al duo o'shul duo bo'ladi. Yaqul shunday deb aytamiz. Allohumma, yani ya Allah degani, inna nasta'inuka, sendan bu ibodatingga yordam so'raymiz. Va nastahdika, jana sendan roziligiңni talab qilishlik uchun sendan hidoyatni so'raymiz. Va nastaghfiruka, jana kechirimliligingni so'raymiz sendan. Va natubu ilayk, jana saga tavba qilamiz, saga qaytamiz gunohlardan. Va nu'minu bika, jana saga yuragimizdan, tilimiz bilan yuragimiz bilan saga iymon keltiramiz. Va natawakkalu alayka, jana bardiq ishlarimizda o'zingga gana tavakkal qilamiz. Va nusni alaykal khayra kullahu, jana bardiq yaxshiliklaringga maqtovlar aytamiz. Va nashkuruka, jana sana shukr keltiramiz bardiq bizga bergan ne'matlaringga. Va la nakfuruka, jana kufrun ni'ma, sana shukrsizlik qilmaymiz. Va nakhla'u va natruku man yafjuruk, sana gunohkor bo'lgan, sana iymon keltirmagan odamlarni tashlaymiz, alardan alistaymiz. Allohumma iyyaka na'bud, Allohim saga gana ibodat qilamiz. Va laka nusalli, jana saga namoz o'qiymiz, seni ulug'taymiz. Va nasjudu, va saga sajda qilamiz. Va nas'a, jana saga harakat qilamiz, seni roziliging tavida. Va nahfidu, jana seni ibodatingga but harakatimiz bilan kirishamiz. Va narju rahmataka, jana seni rahmatingni umid qilamiz. Va nakhsha azabak, jana azabingdan qo'rqamiz. Inna azabakal jidda bil kuffar mulhiq, albatta sening chinig'i azobing, haq azobing al kofirlarga tushadi al azobing deydi. Ushul duoni va sallallohu alayhi nabiy sallallohu alayhi vasallam, jana ushul payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga salovat aytamiz. Ushul bilan ushul duoni o'qiymiz. Yani hozirgi vitr namozida ushul duoni o'qiymiz, Xudoyim buyursa. Ushul Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan rivoyat bilan kelgan duo bu. Wal mu'tam yaqra'u al-qunuta kal imam. Yani uyugan odamdagi qunut duosini o'qiy, imomga o'xshatsa o'qiydigan. Yani ortida turgan imom bilan o'qib yotgan bo'lsa, hozirgi Ramazon oyida, o'zgacha Ramazon oyida qunut duosida jamoat bilan o'qiladi. O'sha imom o'qib yotgan bo'lsa, ortida turgan jamoatdagi qunut duosini o'qiydi desa o'qiydiganmiz. O'qiymiz, qunut duosini o'qiymiz, imom qanday o'qigan bo'lsa, o'shanday o'qiymiz. Biroq bu yerda imom o'zi qo'piya qilib o'qiydi qunut duosini. Biroq o'shal jamoat, shunday bir jamoatga kelib o'qib yotgan bo'lsa, al jamoatdagilar qunut duosini jattab olgan, qunut duosini bilmagan el bo'la turgan bo'lsa, o'shal jamoat bo'la turgan bo'lsa, anda imom o'shunda alarga o'rgatish maqsadida bir vaqt alarga jariya qilib qunut duosini o'qib bersa da bo'ladi o'zi negiz. Biroq afzali bu yerda agar bardig'i bilsa,
анда купуя кылып ичинде эле окуган жакшы болот. Артыдагы адамдар дагы негизи кунут дуасын окуш керек. Ошондуктан кунут дуаны жаттап алгандар болсо жаттап алып, ошол тезирээк жаттап, ушу намазга ошол кунут дуасын окушубуз керек. Ва иза шара ал-имаму фи дуа ба'да ма тaqaddam. Эгер ушул имам дуага киришкенден кийин, эми азыр бизде ушул дуа эле айтылат, кийин рукуга кетилет. Бирок кээ бир жерлерде, өзгөчө Мисирде, Египет өлкөсүндө болсун, башка араб мамлекеттеринде болсун, ушул дуаны башка дуа окулушу мүмкүн. Бул биз айткан дуадан башка дуалар айтылат, же болбосо ушул дуаны айткандан кийин дагы бир башка дуаны имам айта турган болсо, азыр айтылган дуадан башка. Аби Юсуф рахматуллахи алейхи ютабиунаху дейт. Яни ага ээрчип кете берет экенбиз. Яни ага ээрчип ва яқраунаху ма'аху ал менен кошо айтсак, окусак болот экен дейт экен. Аби Юсуф рахматуллахи алейхи Абу Ханифанын эң чоң шагирттерден бирөөсү, ага имам менен кошулуп ошол дуаны окуп кетсек болот дейт экен. Ва кала Мухаммад ла ютабиуна, имам Мухаммад айтат экен, жок, бул жерде окубайт, ага ээрчибейт, болгону амин деп турулат. Ал дуа кылганда амин деп турса болот дейт экен. Бирок аны дуаны окубай кошулуп тура берет экен дейт экен. Ва дуа, яни ал дуа ошол азыркы биз айткан дуадан кийинки эгер дуа окуймун десе, ошол же болбосо ушул дуа окулуп кала турган болсо, анда азыркы айткандай үн чыкпай, бирок ага амин деп тура турган дуа ушул дуа экен. Аллахумма hdina бифадлика фиман хадайт ва афина фиман афайт ва таваллана фиман таваллайт ва барик лана фима а'тайт ва қина шарра ма қадайт иннака тaqdi ва ла юqda алейк иннаху ла юзиллу ман валайт ва ла я'иззу ман адайт ва табаракта раббана ва та'алайт ва саллаллаху аля сейдина Мухаммадин ва алихи ва сахбихи ва саллам. Ушул дуаны айта турган болсо, ушул дуаны кошумча кыла турган болсо имам, анда азыркы амин деп турабыз, бирок кыраат кылбайбыз дейт. Ва ман лам юхсинул кунута. Эми дагы бир маселе. Азыр өзгөчө көп адамдар, же болбосо жаңы намаз баштагандар кунут дуасын билбеймин, кунут дуаны билбесем кандай кылам, кандай кылып витр намазын окуйм деп жүргөндөр бар, ошого кыйналып. Эгер кунут дуасын билбесе дейт бул жерде, ушуну айтып турсак болот экен, вактынчалык ал дагы, бирок ошол кунут дуасын жаттап алганга чейин ушул дуаны айтып турсак болот экен. Кунут дуасын жаттабаган адамдарга якул Аллахумма гфирли саласа маррат, Аллахумма гфирли, Аллахумма гфирли, Аллахумма гфирли деп 3 жолу ушул дуаны айтып кое турган болсок, Аллахумма гфирли, ал дагы өтөт деген экен биздин фукахаларыбыз. Же болсо Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар, ушул дуаны айтып койсок дагы өтөт дейишкен экен. Эгер ошол дуаны жакшы билбей жаткан болсо, жаттабаган болсо, ушуну айтып турса болот экен. Же болбосо кээ бир алымдарыбыз я раб, я раб, я раб деп 3 жолу айтып койсок дагы ушунун ордуна өтүп турат. Витр намазын калтырбай, ушул дуаларды үчөөсүнүн бирөөсүн тандап окушубуз зарыл болот негизи. Ва изактада биман яқнуту фил фажри қама ма'ху фи қунутихи сакитан фил азхар. Биз башында айттык, биздин мазхабта витр важипта гана, яни витр намазда гана кунут окулат дедик. Башка Шафии мазхабта багымдатта да кунут окулат экен. Яни витр важипта дагы, багымдатта да окушат экен алар. Ошондой болуп калса, багымдатта Шафии мазхабтагы имамга иктида кылып калсаңыз, анда эмне кылабыз десе, анын ошол дуа кылган учурда биз дуа кылбайбыз, бирок ошол жерде ал имамга ээрчип тура беребиз, үн чыкпай. Ошол себеби имамга ээрчүү важип болгондугу үчүн имамдын артында ошол кыраат кылбасак дагы үн чыкпай амин деп тура беребиз. Ва юрсул ядайхи фи джамбайхи, бирок алар ошо рукудан тургандан кийин окушат. Ошондуктан алар ошо кылганда биз колубузду эки жаныбызга түшүрүп, кол байлабастан ошол жакта тура беребиз. Ва иза насиял кунута фил витри ва тазаккараhu фир рукуи ау ар-раф'i минху ла яqнуту. Эгер дагы бир маселе кунутту унутуп калса, яни 3-чү рекетте азыркы зам сүрөдөн кийин кунут окубаптыр, унутуп калды. Кийин рукуйда эстеп калды. Же болсун рукуйдан тургандан кийин эстеп калса, ошону окуйбу окубайбы десе окубайт экен. Кийин сажда саху кылып алат ал. Яни ошол зам сүрөдөн кийин окуш керек эле, окубады. Ал рукуйда эстеп калды, мен кунут дуасын окубапмын десе, же рукуйдан туруп саждага кетейин дегенде аны эстеп кала турган болсо, ал кунут дуасын окубайт, балким саждаи саху кылып алат экен. ولو قنت بعد رفع رأسه من الركوع لا يعيد الركوع. Же болбосо ошол рукуйдан тургандан кийин кунут дуасын окуса, анда кайрадан руку кылбайт экен. Ал сажда кыла берет.
болгону sajda-i sahv кылып калат экен. Себеби бул жерде кунуттун өзүнүн жериден жылдыргандыгы үчүн биздин мазхабта кунут рукудөн алдын окулат. Эгер рукудан кийин кылып кое турган болсок, биз бир дуаны жайын өзгөртүргөндүгүбүз үчүн sajda-i sahv кылабыз. ولو ركع الإمام قبل فراغ المقتدي من قراءة القنوت أو قبل شروعه فيه خاف فوت الركوع تابع إمامه. Eğer imam артыда уйган адам кунут дубасын окуй элек рүкүүгө кетип кала турган болсо, же болбосо артыдагы уйган адам кунут дубасын баштай элек имам рүкүүгө кетип кала турган болсо, анда ушул кунут дубасын окуймун десе рүкүүдөн кеч кала турган болсо, имамга жетише албай турган абалда болуп калса, анда имамга эрчип кете берет кунут дубасын окубастан негизи. ولو ترك الإمام القنوت يأتي به المؤتم. Эгер имам кунут дубасын окубай эле кетип калган болсо, аркада уйган адам кунут дубасын окуйт экен, эгер мүмкүнчүлүк болсо, ушо жетише турган болсо, рүкүүдө имамга жетишип ала турган дай мүмкүнчүлүк боло турган болсо, анда имамга дагы жетишет, кунут дубасын да окуп, эки жакшылыктын ортосун жам кылган жакшы болот. Wa in la taba'ahu дейт. Эгер мүмкүн болбой калса, азыркыдай жетише албай турган болсо, анда имамга эрчи берет экен да кунут дубасын окубайт экен. Эгер кунут дубасын имам эрчибей окубай кеткен болсо. ولو أدرك الإمام في ركوع الثالثة من الوتر كان مدركا للقنوت فلا يأتي به فيما سبق به. ولو أدرك الإمام في ركوع الثالثة. Siz keç kalıp geldiniz. Vitir namazında keç kalıp geldiniz. Üçüncü rekette geldiniz. Üçüncü rekettin rükûsünde turganda siz gelseniz, siz kunut duasını okuy eleksiz. Alar jamaat kunut duasını okup rükûge ketişken ele. Siz rükûde жетишсеңиz, ошол kunut duasını tapkan bolup eseptenesiz. Ошол rekette tabasız negizi. Ошол tapkandığınız üçün siz kunut duasında okugандай bolosuz. Кийин туруп калган эки рекетин окушуңуз керек беле? Ошол эки рекетинде кунут дуасын окубайт экенсиз. Siz баягы имам сиздин ордуңузга да окугандай болуп калат ошол жамаат. ويوتر بجماعة في رمضان فقط. Al jamaat menen Ramazan ayında jamaat menen vitirdi okuyuz. Yani jamaat menen başka uçurlarda vitir özü жалгыз okulat negiz. Bирок Ramazan ayında jamaat menen okuyuz. Buga жалпы musulmandардын icması var. Oşol mustahab bolot. وصلاته مع الجماعة في رمضان أفضل. Jana oşol azırgı vitir namazı Ramazan ayında jamaat menen okugandygy afzel bolot, soobu köp bolot. Anın жалгыз keçenin ayagında жалгыз okuganга karaganda. Бул Казихандын ихтияры бул ошол. Имам Казихан ошону ихтияр кылган, ошого фатва берилген. Ошол туурасы ошол. Бирок кээ бир алымдарыбыз жок, аны жалгыз окуган дагы афзал болот. Ошо витрди өзү жалгыз окуса дагы жакшы болот деген кабылдар, сөздөр бар. Бирок негизи Рамазан айында жамаат менен витрди окуганыбыз ошол туурарак болот. Ошол афзал болот, сообу көбүрөөк болот иншаллах биизниллах. Wallahu a'lam bis-sawab.